kandi twebwe batwandika Banyamulenge Batusi Bayitombo. Yego. Niyo aderesi ishobora kuboneka muri Belgique. Banyamulenge Batusi Bayitombo. Ya mbere yageze ni Murenge. Imiryango yageze ni Murenge. Hageze umunyabyishi wa mbere. Reka tubahe ikaze bakunze ibiganiro byacu biba kuri radio na televiziyo Minembwe TV aho muherereye. Uyu munsi twatembereye mu karere ka Karongi ku batakazi muri Kivu y'Amajepfo, territoire ya Fizi, muri Republika Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero twabashije kuganira n'umwe mu basaza ba Karongi wabaye hano kuva kera. Abadutegera rero ni radio na televiziyo Minembwe TV. Muzehe uratangira utubwira amazina? Mvuge. Mazina witwa nde? Nitwa Yona Rugemburu. Aho. Rugemburu rwa Makazi. Aho. Rwa Maragisha Kapirito. Aho. Makazi wa Mugarura. Aho. Twebwe twatuye mu Ruhemba. Yego. Independence niwe dusanze mu Ruhemba. Yego. Ubwiye bamaye bamuje kudufuya. Yego. Turaza tuzana kwa Ntego. Yego. Ntego aravuga muze duturane mu groupe yanje. Yego. Turaza turatura hano. Yego. Dusangaho nzamu mwene wacu. Yego. Dusangaho Kutunira. Yego. Dusangaho Nyamwiragara. Yego. Dusangaho Rukara. Yego. Dusangaho Sengirigi. Yego. Dusangaho Gahumuza. Yego. Dusangaho Semukwengo. Yego. Dusangaho Ubembe. Yego. Dusangaho n'undi mugabo nzamu w'Abadahurwa. Yego. Turatubona muri icyo gihe hari amahoro, dutwawe n'Ababembe ba hepfo. Yego. Ako bukeye tugakorogana bakaturya ibintu bakaba bamayimayi. Yego. Noneho iyo minsi imaze kuba kugeza ejo bundi n'abafurero bakira uwo mwuka mubi. Yego. Ubwo twari duturanye n'abafurero. Yego. Benshi hano mu muhana dusangiye ibyo kurya, dusangiye ikintu cyose. Yego. Ejo bundi baraduhinduka. Yego. Baragenda basigarana umusaza Karigenzi. Yego. Karigenzi ni umuvugabutumwa. Yego. Ubutumwa n'Imana kuva mu Rurambo. Yego. Araza ngo ave kuri Karongi. Yego. Amahombi kuri Karongi ashigikiwe ni Karigenzi, asengera abarwayi bagakira. Akaba abantu benshi cyane b'abagenzi. Yego. Agasenga Imana bagakora ibitangaza. Yego. Abarwayi bakakira bari barezize nk'ubumuga bagahaguruka bakagenda. Yego. None gaturi hano kuri Karongi. Yego. Muri ino ntambara ya nyuma y'abafurero. Yego. Twaraje. Yego. Dusubira ku ikanisa ryacu. Yego. Turi kumwe na Ruragirwa. Yego. N'abapasiteri wa hano. Yego. Turi kumwe na Revera. Yego. Sebahizi. Yego. Turi kumwe na Manasi. Yego. Makebo. Yego. Tukabana na Tito. Yego. Ise yapfuye kera. Yego. Na muri sino kivuka neza. Yego. Tukabana na Gapapa. Yego. Tukabana na Yego. ari mu bene bwami bashebude groupe. Yego. Ise yaragera musiga. Yego. Ariko ari hano, ariko niwe nyiri igihugu, niwe shebude groupe mu Rwanda. Uko niko twatuye hano. Yego. Duturana muzehe sogokuru wawe. Yego. Na Rukangira. Yego. Na Sorokara. Yego. Na batware na Mwiragara. Nani uyu mugabo batware Samahata. Yego. Muzehe, muri izi ntambara zagiye ziba n'izi ziheruka, wahungaga gute? Wabuze ushobora guhunga se? Jewe
nazaga tugenda twikurura yego tukaja hano hakurya mu Itombwe yego ari kwirondo yego aho twatuye imyaka 2 yego ishize turagaruka yego tugaruka dusanga batwirwaneho yego bari hano turabana nabo yego kugeza ubu bagira amasekiteri baragura umurimo wabo yego barirukana ba mayimayi none uko niko twari turanye nabo yego ubu ngubu turi mu mahoro adasanzwe yego turaryama umuntu akabyuka uko ashaka yego none se ahangaha mugeze kuri Karongi ibintu bimeze gute nta byangiritse mwasanze byarangiritse se ibintu byarangiritse byinshi cyane yego yari nari mfite amazu yego yarahiye yego none Karongi twese ku bumwe hahiye amazu 11 none ubu ngubu uri hehe none ndi hano kuri Karongi yego nari nasize inzu y'ibaraza ntibayitwika yego niyo iyi ngiyi ariko amashiga usanga barayatwise n'inzu z'umwana barazitwika zose batwika inzu 5 hamwe n'iz'umwana muzehe kuri ubu ko murarya iki nibiki mwejeje twebwe njewe singihinga ndahinga hatoya yego hano ku Cukiro yego nafashwa n'abandi nibo bafasha umwana niwe umfasha niwe unikoreye imitwaro yanje yose yego jewe sinkibasha guhinga sindagira yego ruhani muhira gusa yego none kuri ubu urashobora kuba ufite nk'imyaka ingahe navutse mu 1943 none nawe ukarikire ariko nagira ngo numero 81 urashobora kuba ufite imyaka ihayija kuba imyaka 80 urumva ko ushaje amateka ya kera ukuragira inka yego ukeye amasomo ikizungu kiraza yego ukizishigisha abana amasomo niba niga école primaire yego muri kwiga école primaire inja muri nani élevage kwarika yego nari veterineri uvura inka za rika yego 1639 yego umurera nirukwa yayimpiga mwineshe ngo najanye ubutunzi bwa societe izo nka nasize ariko benezo yaraje baramurishe kukura bize abazungu baruweho batura yego ayo niyo maisha nabayeho ibintu byinshi byabaye muri Murere yego nigice naho niho nakoze unzishike hano ngumze ko veterineri ejo bundi kuri no ntambara yego niho natashe yego nakoranaga n'uriya upfuye Kamwaga yego nakoranaga na Bigabo nakoranaga na n'uriya Tito usigaye yego ariko ngo buce ndarwara indwara yine nakubwiye yego ndareka nje mu Rwanda ku bitaro ngaruke ndicara no kuvuga urumva ukuntu mvuga no gufungana ejo buriya mirishira ariko bivuye muri mu musipa yego ese urashobora kwibuka uko abanyamurenge bagiye baza baviriya mu mahanga ni iyihe miryango ya mbere yageze ni Murenge imiryango yageze ni mu Murenge hageze umunyabyinshi wa mbere yitwaga nde urashobora kuvuga izina rye sinurimenye sinuryibuka naryibagiwe yego naryigishijwe n'umwana afunze yego wize kuri kaminuza nyine d'histoire yego ambwira ngo igihe Jabatetera yego uwo mugabo yarwanije abatetera yego ibo birarye kuri ajya ku izone yego barahunga avuga kuko bari baje guhurira bari kubaje kuja bakabaje Bujumbura yego basanga aho abazungu baremaye yego wabone kuko ino hakuno haturutse abatetera ari benshi yego baratinya abo batetera bari abantu bameze gute bari abatetera bari abantu bazaga bagenda bagura igihugu barwana yego bafata igihugu ndetse babohora n'imbwa bakayirya yego
bazaga bagenda bagazura ikintu inani igihugu yego bagenda bagera remite yego basanga abanyamurenge igihe bageze nani imipaka ya Afurika yego mu 1885 yego ico gihe bageze decoupage abanyamurenge barino kandi twebwe batwandika abanyamurenge batusi bayitombwe yego niyo aderesi ishobora kuboneka muri Belgique banyamurenge batusi bayitombwe bayitusi bayitombwe yego inani nere dukoroneje yego Belgique yego bamaze kugendaga nyuma ejo bundi baje kwemera hemera nta kandi yego mu ruhande rw'Ubuvira yego uyemere abapasiteri yego abapasiteri agakundwa n'abamisiyoneri cyane yego uko yakaba umwami Nyamugira yego Nyamugira niwe warudirije i Remera yego ubuce Nyamuryosha yego yica Isata yego mu yica Isata abapfura bagiye kumurega yego atujya mwene Mabembe yego ati yishe umwami ngaho yego baragiye baramufata nyine baramwica bari kumwica yego aragenda nta kandi amenya amakuru yego aza kuyabwira abamisiyoneri biwe yego baramukundaga cyane bamaze kumva amakuru baryo bamuranye Bukavu ku muzungu wari utwaye rejo yose ya Kivu yego amubwira kuko arimo kwica abantu kuko nyine akabarengera ufite inka nziza akayitumira ikabe yiwe ufite umukobwa mwiza akamutumira akaba wiwe yego kugeza kuri urwo rupfu rw'Inyamuryosha yego nta kandi gisha bamukura ndabakibaye umwami w'umufurero bamwe babika inzigo yego ejo bundi babaye ageze independance ibaye yego nta kandi akagira umwera we Umubembe yego wo kwambuka yego ngo buca aza kuramutsa iwabo i-Buvira yabaga hariya neza i-Buvira washike muri Tanganyika inzu nini imvubu yego yica nta kandi yego yica nta kandi yica wa Mubembe yica Umubembe nta kandi ngo bamubwire amafata ubwato n'imbunda baramuhaye ba misiyoneri yego arayitwara ngo ashikariye murya hariya mwibenga zikunda kuba yego aravugirije ngo kuvurize igirike umutwe ayikubita urusasu yego irahwera yego wihwerera bagiye hejuru aravuze ko yayishe yahoreye mugenzi we umupasiteri yego abapfu rero bararakaye ati kweri mukuru wiwe yishe Isata none nawe yishe imvubu imvubu ngo yishe akaba yishe imiti y'umwami ngo ni umwami imvubu yego nuko babigejeje batyoga babibwa umwami barabika bagira inzigo ubuce bagurira abantu kuja hariya hajya mu matandukano y'Ubuvira ni ubuhe butumwa ushobora guheza abanyamurenge bugufi kugira ngo tubashe kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu icyo numubwira ubutumwa butanga ku banyamurenge batwumva kuri radio na televiziyo Minembwe TV ubutumwa nubageza abanyamurenge bakwiriye gukundana muri iki gihugu twakibishigwamo n'umuco mwiza tuba mu nzu manaka ariko kubera sitwari yo gukundana turi umuntu umwe yego ntawe uzahemukira uwundi umunyamurenge kuva kera ntawe wahemukiraga uwundi yego yasangaga yambaye gusa agatanga inka bakambika urugo rwiwe yego yabura amata akamuheza amata ariko byaburiye uburyo barahemutse umunyamurenge yiyopusha ubundi sawa umusaza wacu turagushimiye n'abandukurikiranye bose kuri Minembwe TV turabashimiye kuba mwaduhaye umwanya wanyu rero naho ubutaha